Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, nizere ko mumerewe neza aho muri hose, ariko kandi birumvikana namwe biba bitagenze neza ni ukwihangana. Ikaze rero ku Ibendera TV. Mu minsi ishize twababwiye inkuru y'umugore wagaburiye umwana inkari n'amazirantoki kugeza yitabye Imana. Uyu munsi rero uyu mugore yamaze gukatirwa, akaba yakatiwe igifungo cy'imyaka 35 ashinjwa kugaburira uruhinja amazirantoki ye. Turaza kuyirambura iyi nkuru uko yakabaye. Hanyuma turababwira kandi ko mu karere ka Gakenke umuyobozi w'ishuri diregiteri arakekwaho gusambanya umusore w'imyaka 19. Iyi nkuru nayo turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye. Hanyuma turaza gusoza twerekeza mu karere ka Rwamagana ni mu ntara y'Iburasirazuba. Haravugwa irondo ry'abaringa ngo rikaba ari kimwe mu bitiza umurindi itoborwa ry'amazu n'urundi rugomo rutandukanye. Ngizi inkuru tugiye kubagezaho ku Ibendera TV. Twizera ko zikomeza kugenda zibashimisha, ariko kandi tugenda tubibutsa gukora subscribe kuri channel yacu. Birumvikana tuba tunagenda dushimira mwe mwabikoze, ariko ku rundi ruhande tunahamagarira abatarabikora kubikora kugira ngo dukomeze gusangira izi nkuru zitandukanye tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Nuko biba byifashe. Nitwa na Cretin Ntirushwa, hano ku Ibendera TV. Ikaze rero. Nagendererwa umukazi wadde omwana we sibanga ko nakigendererwa kikyamu ate ekikyamu tekiriwo nze nzikiriza, naye mu kukikola kintu kyakugira bugizi ne kikutemba ne kigamba kola bwoti, kubanga munnaye wabeerawo ebintu ebitemba abantu. Kyali kiki? wabula simanyi, kubanga nange sirina kigendererwa kikyamu nga njogera nti omwana simuyinaako buzibu, mama simuyinaamu buzibu, siyombangako naye sibanamu kituufu tomuyinaako obuzibu, naye bwewali olabyeko omwana yadde tomuyinaako obuzibu ate tolina ati nga bamusiiga bbi ng'ebizibu n'okwata bwoti n'omuliisa. Waliwo kirabyeko mu myaka gy'olina ddala ekyo ekintu waliwo kirabyeko nga bakikola tokirabangako, naye bwe wakikola omwana muno ng'ate temuyombangako. Omwana tomuyinaako buzibu, akuwadde nga omwe akwesiga, naye ate n'okola ekyo yadde tokirinaako buzibu. Naye kifaananyi ojja kifaananyi kiddala ddala nga madamu bwakuza bwe babeera babo n'osanga nga waliwo gwe baliisa bbi. Kale nga tebamuliisiza naye nga bamupamako, bamupamira. Owulira otya ddala ddala kwabo abaana ababomu nga bali nange era tekinsanyusa. Wangi Tekinsanyusa. mu gihugu cy'Ubugande haravugwa inkuru y'umugore wamaze gukatirwa imyaka 35 arashinjwa kugaburira uruhinja amazirantoki ye. Mu minsi ishize twabwiye inkuru y'umugore witwa Stella na Mwanje. Uyu akaba yaragaburiye uruhinja amazirantoki n'inkari ze. Kugeza ubu rero ikiriho nuko uyu mugore yamaze gukatirwa igifungo cy'imyaka 35 azira iki cyaha. Uyu Stella na Mwanje yahamijwe n'urukiko rw'i Masaka muri Uganda icyaha cyo kugaburira umwanda we umwana yareraga. Urukiko rukaba rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 35. Uyu mugore yari asanzwe atuye mu gace kazwi nka Nyendo Mukungwe, akaba yarafashwe nyuma y'uko hagaragaye amashusho amugaragaza ari kujugunya umwanda we ku ruhinja yareraga rufite amezi 10.
ubushinjacyaha bwo mu gihugu cya Uganda bwari buyobowe na George Karinaki bwabwiye urukiko ko hari amashusho yatangajwe tariki ya 4 Ugushyingo muri mwaka w'2024. Aya mashusho akaba ngo agaragaza Namwanje agaburira umwana w'inshuti ye umwanda wo muri tuwarete. Iperereza kandi ryerekanye ko umwana yareraga bamusanganye ibikomere ku jisho birimo gukira, icyemeza ko yari asanzwe atotezwa n'uwamureraga watawe muri yombi ashinjwa kumugaburira amazirantoki. Ubushinjacyaha bwahishuye ko Stella Namwanje wo mu kigero cy'imyaka 34 yari asanzwemo ubwandu bw'agakoko ka virusi itera sida ishobora gushyira umwana mu kaga atabonye ubuvuzi bwihuse. Ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cya burundu bushingiye ku miterere y'icyaha yakoreye uyu mwana muto w'inzirakarengane. Uru rwego kandi rukomeza ruvuga ko igihano nk'iki cyatuma abantu bumva ko nta mwana ukwiriye guhohoterwa no guhonyorwa. Nyuma y'uko abaturanyi be bagejeje ikirego ku buyobozi agahita atabwa muri yombi, uyu mugore yemeye ibyo ashinjwa ndetse anasaba imbabazi, avuga ko atazi icya bimuteye gukora ibi ngibi. Ni mu gihe umwunganizi we mu mategeko yasabye urukiko guha imbabazi umukiriya we kuko ngo yemera icyaha kandi bikaba ari no ku nshuro ya mbere aburana mu rukiko. Umucamanza witwa Aloysius Natwijuka yanzuye ko ibikorwa Stella Namwanje yakoze bigayitse cyane, bityo ko adakwiye imbabazi na gato, ahubwo akatirwa igifungo cy'imyaka 35 kuko ngo atigeze arushya urukiko. Bivuze ko iyo aza kurushya urukiko yari gukatirwa igifungo cya burundu. Uyu mugore ibintu yakoze ni ibintu byuje ubugome bukomeye. Si abantu hirya no hino bakomeje kugenda babigarukaho, ariko ni ibintu mu by'ukuri atari ibyo gushimwa, ni ibintu byo kugawa burundu. Ni ibintu umuntu aba yabuze nuko yabivuga. Gusa byanze bikunze twizere yuko iki gihano yahawe gishobora kuzamugorora, yenda ubutaha ntazasubire gukora icyaha nk'iki cy'ubugome bw'indengakamere. Reka twihuse tunyarukire mu karere ka Gakenke. Aha haravugwa iki? Aha mu karere ka Gakenke haravugwa inkuru y'uko diregiteri akekwaho gusambanya umusore w'imyaka 19 yose. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rutangaza ko rwataye muri yombi diregiteri Ntawukuriryayo Jean d'Amour uyobora GS Bitaba w'imyaka 48 y'amavuko, akaba akurikiranyweho icyaha cyo gufata ku ngufu umuhungu w'imyaka 19. Diregiteri akorera mu karere ka Gakenke mu murenge wa Muzo mu mudugudu wa Bitaba, akaba yatawe muri yombi kuri uyu wa gatatu tariki ya 6 Ukwakira muri mwaka w'2024 ubwo yari agarutse mu kazi. Yari amaze amezi 3 ahagaritsweho by'agateganyo kubera amakosa yari yakoze. Ubwo yari muri icyo gihano kuwa 14 Kanama mu mwaka w'2024 nibwo uyu musore yatanze ikirego kuri sitasiyo ya RIB ikorera mu karere ka Gakenke ko yafashwe ku ngufu nyuma yo gufashwa na Isange One Stop Center ya Nemba agahabwa ubuvuzi n'ubundi bufasha.
icyo gihe uyu mugabo yahise atoroka atangira gushakishwa kugeza ubwo yagarukaga mu kazi yari yarahagaritsweho by'agateganyo, aribwo hatanzwe amakuru ko yabonetse agahita atabwa muri yombi. Gitifu w'umurenge wa Muzo niyo yita Jean Pierre yemeje aya makuru yitabwa muri yombi y'uyu mwarimu, avuga ko uwo mukozi yatawe muri yombi ariko ko atatangaza byinshi kuko icyaha akurikiranyweho cyakorewe mu murenge wa Kamubuga nawo mu karere ka Gakenke, ari naho uyu muyobozi yari asanzwe atuye. Uyu Gitifu agira ati natwe twamenye amakuru y'uko yafashwe, yari amaze amezi 3 mu gihano yari yarahawe kubwo kugaragaza imyitwarire mibi mu kazi, bikaba bishoboka ko n'icyo cyaha cyo gusambanya umwana akekwaho yaba yaragikoze muri icyo gihe yari mu gihano. Gusa icyo gihano nibwo yari yakirangije, ariko bihurirana n'uko hari hatanzwe ikirego cy'uko yafashe uwo muhungu ku ngufu. Ubwo yabimenyaga rero ko bamureze yahise atoroka, biba ngombwa ko inzego zibishinzwe zirimo DASSO, umurenge na RIB zimushakisha, aza gufatwa. Amakuru akaba avuga ko kugeza ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Janja. Urukiko ruramutse rumuhamije iki cyaha yahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka itari munsi y'10 ariko itarenga 15 nk'uko biteganywa n'ingingo ya 54 y'itegeko nimero 068 akarongo kaberamye 2018 yo kuwa 30 z'ukwa munani mu mwaka w'2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu gihe kumusambanya byaba bitamugezeho ingaruka zikomeye. Ngayo nguko rero uyu akaba yamaze gutabwa muri yombi, ariko ku rundi ruhande hakibaza ukuntu yafashe umwana w'umuhungu bikayoberana, mu gihe byibuze abantu bari bamenyereye ko abagabo bafata b'igitsina gore. Uyu rero akaba ibi yakoze bigoranye kubyumva, ni ibintu twakwita ko ari inshobera amahanga. Gusa byanze bikunze buriya ubuyobozi buzakora ibirebana n'akazi kabyo, hanyuma uyu nguyu nawe ahanirwe ibyo yakozwe mu gihe bizaramuka bimuhamye. Twabwiye kandi ko turaza kwerekeza mu karere ka Rwamagana. Akarere ka Rwamagana ni akarere gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Aha mu karere ka Rwamagana rero hakaba havugwa ko hari irondo rya Abaringa. Iri rondo ngo rikaba riteza umurindi itoborwa ry'amazu ya hato na hato. Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi mu kagari ka Kabare mu mudugudu w'Ubwiza hakomeje kuvugwa ubujura, aho bamwe mu bahatuye basanga amazu yabo by'umwihariko ay'ubucuruzi abajura bayatoboye bakabacucura. Ubu bujura nubwo muri iri joro ryo kuwa 7 Ugushyingo mu mwaka w'2024 aho ku isaha ya saa 7 zo mu rukerera bwabereye muri uyu mudugudu w'Ubwiza, abajura bagatobora iduka rya Vestine. Bamwe mu batuye muri uyu murenge wa Muhazi bakaba batangaza ko ubujura buri gukorwa ahantu hatandukanye muri uyu murenge. Abatanze amakuru bavuze ko abakekwa muri ibi bikorwa ari insoresore zikunda kugaragara ahazwi nka Kabare zidafite icyo zikora kizwi, zirirwa zibunga. Bakaba bakeka ko ari bo bigera nijoro bakajya mu bikorwa by'ubujura.
abandi bakekwaho ibi bikorwa ngo ni abagororwa baba bitegura kurangiza ibihano baba barajyanywe mu kigo kiri hafi aho bahabwa inyigisho zibategura gusubira mu muryango nyarwanda. Aba nabo bakaba babakeka kuko ngo bamwe muri bo usanga baba bari mu bikorwa bibinjiriza amafaranga muri kano gace, abandi bakarekurwa bagahitamo no kwigumira aho ngaho. Aba baturage ariko banenga cyane inzego z'ubuyobozi muri aka karere, aho bashyize mu majwi urwego rw'umudugudu n'akagari mu kudakurikirana ibikorwa by'irondo, kandi ngo bahora abishyuza amafaranga y'irondo buri kwezi, aho bamwe bavuga ko irondo muri uyu murenge rimeze nk'abaringa. Amakuru dukesha Bwiza avuga ko ubwo bavuganaga n'ubuyobozi bw'umurenge wa Muhazi, Hanyurwimfura Egide yavuze ko ari mu nama, akavuga ko ari buze gutangaza amakuru arebana n'ibi ngibi, gusa ariko bikaza kurangira inkuru isohotse atigeze aboneka ngo agire icyo atangaza. Polisi y'u Rwanda nayo bahise bamenya amakuru, dore ko ibijyanye n'umutekano w'abantu n'ibyabo ari inshingano zabo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamdan Twizeyimana avuga ko kuri iki kibazo cy'ubujura bakimenye, bakaba ngo bagiye kugikurikirana. Ibi irahure by'amazu rero aba bajura ngo baramenagura bagashyira hasi, ku buryo ubona ko nta kintu n'iki na kimwe baha agaciro. Ni abajura rero bakomeza gushyirwa mu majwi bo mu karere ka Rwamagana, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Twizera yuko byanze bikunze ubwo ubuyobozi niba babimenye bagiye kubishakira umuti. Reka rero munyemerere inshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV tugane ku musozo w'izi nkuru, twizera ko zikomeza kugenda zibashimisha ari nako kandi zibanogera. Ndabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi, ariko mbibutse gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV no kuduha ibitekerezo bitandukanye kugira ngo dukomeze kugenda tubana mu mujyo umwe. Nitwa na Cretin Rushwa, ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.